لیلا نهتپارووا کچکج مکدونیایه لیوینها کرا صوفیستان کردی لخو کریه و لگورا جولمرگه گووندا کردی دیگره چیروکا صدات گوری و لیلای مکدونی سال 2008 دست پیدا که صدات جبو خواندن دچه مکدونیای او لیور لیلای دبینه و وینوان دست پیدا که اونها جی داوتاوانه 8 سال پیش کنه هرچی من ماکدونیا بخواندنی به دیش دکتری خلاص کرد من خانم üniversite geldim aslında 5 سال پیش کنه 5 سال هم گلی کردم لی ممنونم عادت مجی کیفای بیاتی نیت نمیادی اج خوجتی خلاص کردی لیلا نهتپارووا هری زیده جلو برگین کردی و داواتین کردان حزدکه وی بشا زمان و ویژه ترکی خواندیه و خوهینی ترکی و هنه کردی جی کریه چاندا کردان یا دولمند باندورک مزن لسر وی و بریارا وی کریه من gelek ji çanda we hez kir, xanên we gelekî xweş in. Kurd însanên gelek baş in, çanda we gelek cuda ye. Yekem car min cilê Kurdî li xwe kirin, hinek cuda ne, lê gelek li min xweş tê. مالباتا زوا سدات تاجی به وی زواجه کیف خوشن اف دبیجن ایدی مالکمه لماکدونیا جی هیا Kama Makedonya inandiye. Yine de kültürel adetini Kurdvari davatama nişanamaya güreğindime rehberi ödayetirin. Hem gelek bir keyfuşun, bir kapıcam gelekler razine, kültürel medeniyete kefahliye, hatta medeniyete meci, ekatiyoji medeniyetiye. Hem gelek bir keyfuşun, bir kapıcam razine. دوان سالên Davîdê hejmara bûkên beyanî li Bakurê Kurdistanê bi taybetî jî li geverê zêde bûne. Piraniya bûkên beyanîyên têne geverê di demeke Kurd de fêrî Kurdî û çanda Kurdan dibin. Şewket Erkî, Rûda.